Mane paru pamiarsa sanedakat wangiang titiang nemangkin mewali raris suning ayang mungguing ide sang Prabu tumuling raris ngandike nemangkin nah kerian pati antuk dakating sedih talerido sang Prabu nemangkin mawacana majeng ring dane rekreano patih pinake pengabih purine saking nira mamu uduh paman patih idewa yen diamuni kadirasa sungsut belah rasa tangkah gelahe paman nah nejani ado mulu pituah gelah kapining paman ajak gelah natakin pekewah tenenan paman no asa kerana mekejang tis panese jagat dini dinusu amaro apang sido masih paman ngitungan nah kitu masih gelak pang sido ane madan rahayu nyen paman nah yen diamuni kira sayang gelah wit sangkaning paman masih paro panjak gelahe ane adu dini nah tuh kekeranane gelah nemangkin para sido raris ngalain ngutang yoi pianak paman nah ane istri ngancak intan umpamennya mungguing punike raris gelah nguning ayang kapining paman wantah pianak titiange sanistri do pianak gelah bakal selong gelah bakal lanjut gelah tuh kitu paman nemangkin risa sampune puput minokadi wacanani de anake agung kedua galian no
wenten cacihna keruk jagate duk punika. Wih, tanpa pegatang, moage nyongan, linuh angin baretan kadi-kadi. Iya jalan orang pagantualang Kerana sampun cecihna jagate punika, wih ne mangkin dados ical tanpa gantulan duke punika. Sang Prabu malih Eri sesampune sapunika minakadi ceciren sane parasida ne benin jagat. Ne mangkin ide anake agung, ide Sang Prabu ngeraris malih mawa caneng. Kemopaman madabadabang ne mangkin telpo wacanani do anake agung nah kene paman riantukan subuh ade ceciren nah kemo paman ne jani dab-dabang kirean mekejang tu paman ngodang iya jane anesi Dewa Ratu Agung sang kaning lalis taler metungtung sedih. Ide Sang Prabu duk punika nitakang Gusti Paten paman. Kemo kireang ne jani ajak pianak gelah yo ceni. Selong ne jani yo ke gumi anilen to paman. sampun melayar gelisang titiang ne mangkin nguningaya duk punika sampun raris raup kiri kering segara tur maning sampun ne mangkin melayar ayat ngudang Raden Dewi keliput antuk titah hidup anake agung pemekas sane istri ngayo wakti pacang kaselong tur maning sampun reke kemargian mungguing puspatan ide sang sane alit punika pemekas putri nide anake agung wantah dia ambareus ardi punika kawastanin
nyana gading listu ayu tan maren raris lungguh hidup anak alit walu ieu tos ning widadari ngayu waktien teko cingakin kelintang ayu pisan huang jaro kata ngiring mawiwit sangkaning kapiolasan pisan taler sanges aneng enter ngiringan taler iriko wong jerone dayang-dayang maka samir aris matungtung sedih nyingakin anak alit teh punika mungkin gegesonan inggian pumargin punika tur maning sampun reken apa irike kebawasan ring pulau Mas punika